Kwambĩrĩria kiumia kithiru abunge Bamero ibethirite bakithiolonka kiishigo mwanya bia ubunge baitambia nkuma ya tuta mabunge baki ikaro mwanya ibethirite bakiringira ndebe Rais William Ruto kuyoke kibindi kya biele na maita kwa maita kuonekana kuruta imankania na kuwa mulo wa moyoyo kalingana na uroke dhirende bene ya munini wa Rais wa Ruto 2027. Ndio ngaichi wande ikionekana kuringira debe Profesa Kithure Kindiki kuyokia kaitakara ODM yethirite ikiiba kwenda itikia munini wa Rais kethira bakawata mbaro William Ruto na ikumania nontobo ikyo ruarito kuria ethira no kuthwania michemanio ya bunge Bamero ikongelo watimbaro bwa munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki Meru. Michemanio irekubwithwania bunge Bamero ikongelo watimbaro bwa Profesa Kindiki kauntine iu rikana kwaraniria batu kulukira namba yetu SMS niyo 2357823 578 ninya kimitandao yokinyanilia Facebook ninya YouTube Weru TV to live na twatiri tukwithia tukithoma gicoke giku obragio tukinyela methene to yandeto yeye muya yera tukuthuranirite utukobweru ari Gareto kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Aseneta kuweru ingwe ya Gavana Mutuma ye kubangira kithomo kia ECD abunge Bamero kinyegembe South Arabia titembere na kuringira Rais Ruto ndebe kwe wa kibindi kienge kiotongeria je mwe kuma chenge kurombote diobwa kuthika mwendo wo kumonena kuritwirwa ni ngarama ya chibitari na kiemuremi we ome kiumia kietwe mureka ngwataniro ya ntwarume kuma Katheri na Kionyo barabe yete ya mokuringana njeki Katho cia mwanya no tubakona kanyaga kuwatana ya batu kiembeto chieto chia weru theithatu na nusu onimbeto wa wini wa Kingero mwonanilie wetu wa mathithio tukobweru wa Purity Richard. Kamiti ya kithomo bungeni ya Senate neweretwe ni nkwe ya Gavana Mutuma kirwanyirwa kithomo muno kimantu yege kithomo kia ECDE bari wa Gavana unonanitie ombani kuthuya mathina yara yaromirete kithomo kino ya chwira ntaira yani kaitakara Gavana ukinyete mbere ya kamiti utareria mibango ya thirikari yawe kirwanyiro rwa ECDE. Anthony Kathenya aina riboti na njira ikinyanirite. Even if you don't do anything else, you'll go to heaven. Maseneta ba kamiti ya Senate ya kithomo leo ni bakathite Governor County ya Meru Mutuma Ntwithinkia nontu baiko nino wendi na wikire mibango ya gukiri mathomo mana banini ba ECD County ya Meru. They are quite organized, very organized, and I don't got enough information, but the sweetness of the pudding is late, so we'll get more on visit Meru. Governor Mutuma, you are a person who is ready to learn. What you don't know, you just say clearly you don't know. And when you came here, I was humbled by the way you started by saying that you have gone to different committees and different committees are run differently and you are ready to be told how these committees run. I was humbled. All in all, the county government of Meru is doing very well in terms of ECD and please, we will see what you have written here when you come on the ground, whether it's the same. You know, you can be very good theoretically, but practically, we will prove when you're there. You are a governor now. You will be a governor in the future before you are 10 years go. So we want you to do the correct thing. We want you to steer Meru to the correct direction. We are happy. You are governor, you are not new because you are the deputy governor. So you've got institutional memory.
And we are happy that you are following and you are taking things seriously. And I'm sure if you continue, you take Meru far. Akiale mbele ya kamiti ino Gavana Mutuma Ntwaithinkia ni alithite thini wa gibwa mbesa mbiganu kiri rwangiruru kiri miaka mituki akigina tathina nene kiri utina mbere bwa gitengo iki gya ECD na gutuma irathi bingi jithirwa jiende skuru ja primary. The point is resources are not sufficient to fully support ECD centers starting alone, beginning with the classes that we are struggling to construct. Toilets, you know, they use the same resources within the mother primary school that has housed them since the time in memorial. Maseneta bakiologia Gavana Mutuma Ntwaithinkia kuongera kigina kiri utina mbere bwa ECD kiri mwaka tuthiete wa kigina. It's good to lump up on your budget the money you are allocating for doing the ECD centers. And also the issue of ECD being managed by primary, by the head teacher from the primary schools. You know, as the policy, the guiding policy, that should not happen. Kulingana na Gavana Mutuma Ntwaithinkia kuma mwaka muthiru thirikari ya Meru ni yakite irathi 27 bia ECD. Gavana Mutuma akiuga thirikari ya Meru gacoke mubango wa kunenganira ucuru kiana baba banini mubango jukinenkagirwa milioni 43 amwe na milioni ingi ngiri 34 na magana 580 ja kwandika arimu bajero ba ECD. In 2023, 2024, 2025 we have 27 classrooms constructed. Therefore, we are waiting for the policy to be passed by the Assembly, and then we continue with the feeding program. And this year, the department has been allocated by the county government 43 million to implement the first phase. This financial year, the department has been allocated 34,580,000 to recruit new teachers. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Abunge ba Meru ibetete mbere otaririo wa timbarobo ki thirikari ya Kenya Kwanza bakiringira Rais Ruto Ndebekwe wa kibindi kingi kia wathani bobunge watiania istinonekete kumeneria mithikali nturi akiuwa aikwewete kia Minister Warimi aretere arimi ndawa ya kuthukia imera na inya fertilizer yoyuri maiya barete yake ndio ngayo yotrimana na machibo na nini boge shikone kia Gembe South ya Brato tariro mwandiki wetu Andeto Marion Karuge. Ni musemanio ya masibo na ninibo wa mwana area managers bagisho kia ubunge kia Gembe South aramu mbunge wa gisho kia John Paul Mwirigi akuatanirite nabo aimbireto ni mbunge wa Tigania East Mporo wa Bori Rendekire Mugambi, MC wa Kanuni Josphat Mugambi na wa Kachiu Mitheka Mucheke. Abunge ba na urumwe ni bawita baeta na mbere kuyika thirikari ya Ruto no twauni omba kumbo kuthawiti na mbere na mwaka wa 2027 ni wakinya wewe mpaka ule kulingana na kwenda na tiada uliterete lakini yangu ndangwe uningwa project hiyo ibonata la project ya billions of money billions zero kuongeza la iliuma kumake President William Ruto wanaisha sikiwe lakini kwa ndo bange bagea nao mabonelile bora President William Ruto atekubwa no tumundu rati na majukumu no tevio awetua ele wao atekewe meta kwa mnyoro watekewe meta kwa mnyoro kia weta kwa mnyoro ni mama kwa ngenda kuma na John Paul Juma ke President William Ruto ngenda kwa ngenda support his excellency the President William Samoei Ruto wanaisha sikiwe bongo atakuwa tu tamu ya William Ruto. Tumeomba watu kazi wakashindwa utukaipishi. Tuwapa wengine watu kazi fertilizer sijui nini. Nini. Tukamwambia kaeni kazi. Hii watu wanapinga William Samoei Ruto. Hawana mwelekeo, kazi yao ni sijui ni wata. Ukiwauliza nini ni wata nini? Kazi ya president aende atumpatie nani? How can we give president people who have been fired for non-performance? Ni bongelete na kuwa nyuma ya kuata Rais Ruto mbaru kibindi kingi bena kioneke ati munini wawe Profesa Kithure Kindiki akaroma itikia rais. William Ruto naye wetu tamu.
ende akaya watuta pena kidure kindiki na meno kidure kindiki ni long term ikuga tigeta mwewe enjere Ruto 2032 tumuringire kula ila nchi ya Kenya. Si inawezekana? Mtoto wetu amesaliwa na tunaona nyota ikituelekeza pahali 2032. Na sisi kufika hapo lazima tushike mkono yule ambaye anaona anatushika sisi. Yeye nani? Ni William Samoei. Tutashika William Samoei Ruto 2027, ndio mambo yetu pange vizuri. Profesa Kithure Kindiki awe rais 2032. Ila Meru anengerwa akinyelwa ila tukoro wanta bugenda ndoweto turenda kuwa sisi tusikizane tuwe kitu kimoja. Wakati umefika bendera ya Meru simame. Poro nonanite kwithukira ura wari minista wa urimi Mithika Linturi. William Ruto alimpa chama akiwa na masala. Akapa kwa CS wa kutesa. Number 1 zawadi tuliyopewa ni ndawa ya kuharibu mboga, ndawa ya kuharibu miraa. Ndio kanza imekuwa mingi katika area yetu kwa sababu yake. Akapewa kutalaiza, akapewa mawe, kutalaiza na evidence ipo. Sisi wameweza kupeleka na tupembezi kuna mteremko tupembezi kipanda ndio umejua kuwa hainokuwa Kiripotera Weru TV kumembe Bitawa Marion Karugi wa Naftali. Nyuma ya michezo ya mbunge cia kaunti hoterwa kenda kwa kaunti cia Nyanza kanya kwithikira nontu bweku kia Raila Odinga nindi kamiti relo amirite uthuranirie bwa michezo ni chokirete Meru kenda kuthuya mibango. Abiashara ba Meru iberigiretwe ukitha bunene kumana na matinda yara yakambiriria tariki 22 muthuri murio kigatumenyethio na njira ikinyanirite. Tigere ntiku ikumi akini kena michetho ekacetho ekiambirira ndene kaunti Meru michetho ria irigiri kona ati kaunti assembly cionthe amena ritingu gibacio bakinyita ndene kaunti Meru kwambia tariki 22 mweri Juju na ndi kamiti obangania nikinyita ndene kaunti Meru nikenda gutigira ati kundu kuria kunthe michetho ikithekithika kukutha ukibanganua na aru twina National Executive Committee ire turiongerete ikienda twendereithia kubangania mipango coast kasa game kuma tariki 22 na inkukaribisha Kenya yonde kethro ere aza. We just came as a committee today to see how far are we after we postponed the games due to the demise of our party leader then, the Right Honorable Raila Odinga. But I must confess and confirm that Meru County is ready for this event and all county assemblies across the country are ready. Out of 47 county assemblies so far, I'm here to report about 35 county assemblies have already subscribed for the event. By the end of this week, I know all the 47 county assemblies will be pledging themselves to come here. We've seen the fields, we've seen the other venues, we've seen the security apparatus are up to the task, the inspectorate department, we've seen the fire department, the health department, ambulances, everything. Thank you, Waziri, on behalf of the governor. Tell him we are grateful, looking forward to meet him on that day to host all dignitaries. We expect the president to attend, if not the president, the vice president, because it's a national event that takes place. Araboritia biashara, petho ibanyomba, ngari, nekinya kuntuka kuria, petho bakibangania, kwa kiumia kiu kimwe, nontu ketho kwina ageni, ngurukia ngiri 10, braba ketho bakinyita ndene kaunti ya Meru. Every transport sector kwa kumama, kwa kurea, itubae the best services iria, ikienda in the near future, benda kuja kaire, aza kuhostwa imechetho mwanya, na ikio thirikari ya county tukuga Meru is the next sporting tourism destination. Ya batwe urampa kwera Meru ntuko bachumire ko wingi ibeje bone heshimiwa bao na heshimiwa ntora mwanya ka county mwanya beje te kucheja ko baromba beje ikenda bomba kuchumika na batwe na mbere ontobo bure Meru ni ontobo maana mono. There will be 47 speakers in this county. There will be 47 governors who are accompanying their county assemblies, county staffs. There are more than 8,000 staffs across 47 county assemblies. There are 2,200 MCAs coming.
There are security agents accompanying these particular leaders, this place. So Meru County is hosting more than 10,000 people in extravaganza that takes 1 week. Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutija Kangangi. Ndwa na ntano chiare Tharaka ichietete mbere na kuongeleka uri kundi kimwe gitigia kithirikari kithuletie ati kaunti ya Tharaka Nithi ikanyene kanambe 10 thiorone yonthe kimutuoyo bakiaria kiyikaro gia kuthomithia muingi ntere cia marengo karukuruni mwerekeria we kundi kejesi munene awite kwina njiri njeru cia kwithania ntano chiare ciambiriritio kuyirwa akiwa thina yana kugiana ikironda kienge kirakiwetio chwirwa ndawa na rua pura kumbikikana. Martin Mugambi gatumenyethie. Ndoa yegie ntano ciana bari maturanie thiete na mbere ya kiama kia muntu kiumbe gia Fit for Future kirurunganitia ciari ntere cia marembo mbari ciegamba ng'ombe kenda ko bathomithia uthuku bwa ntano ino kutana mwana wa mwari ntuko toliuga exa carrot yani itakuromba ngoma no ntubori buretetwo na njira inge ya impia ya gikithomo lakini tonto butethia mwana wa mwari natige gutano wegwa gatano no angoke gwa ndagitari athiete amwandikira barua auga muntu uyo bati gutano of which gutinda ndagitari ora recommend mwana wa mwari atano Jesi munene uranwe murugamiri kiama gikiariuga ntano ciana bari ndeni akaunti ya Tharaka Nithi no ethiete na mbere atani na nkinya atano abagarurite muruthire wa ndeto eno kaunti ino ya Tharaka Nithi ni o namba 10 kuri gutana twana twatwiritu kuri kaunti 47 ya twiracio Kenya na nio kaunti ire yambiriretie kuri kaunti cionthe iri Mount Kenya region na ni kwiguite kwina mauntu magucenjia no ntuntu kwino kana gaka iritu gagitano kana muntu mukagitano tutikumenya lakini generally riria mathi cibitari ku deliver kana ria thirikari ya ruthuthuria wayo tukaigwa tukirwa bandu no tugutana kuringana na kiama giki kaunti ya Tharaka Nithi nio namba 10 ndeni ya nthiguru ya Kenya kiri kaunti ira ntano ciari ciongerekete na gakwina mauntu mathiite magicenjagia ukethira tha imwe muntu muka na thi matanite ku deliver akinuka ari mutane kogua kathi kuboria kironda gia kuma matanite na gia kwigua ari mutane na nchoke taliu ukalayas na thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nwe kuile kuina investigations ikuendelea as we speak right now cia akana tona twatwiritu megwite mari atane tiga ntano ciarenda cia tene kiri twana twari kuri twigikai kinyamara kinne kira kithiete na mbere kurumira na bari maturani kagita kabari rutha untu wa mbere twana twatwiritu ni tukwovanda muno guku na ndauga gukuntauga nturi akaruruku lakini generally kintu kiu gigwitwa kuovanda gwa twana twatwiritu twa miaka 15 nginya miaka 19 ni untu twikite untu munene nthi yonthe ni untu kwarirwa kona cionthe cia bururi uyu wetu ni untu rikana kakairitu kovanda kena miaka 15 16 17 kithomo giako gikigwa gikibalagana na kiria twitaga future career dreams cia kana kau ikigwa ikibalagana nacio twana tutwa twari tukabanga indi nuntu thaino mwa wigwe mwana mwaka 18 riu kugigeria ira tukumuthomithia nuntu ntano tibura pa mwana thaino inda ciena thina kana wigwe na mirimo muthuku na rebe karia uo abota kona mwana karite ogu ati gukira ithe yani ati kukara wega buku baterie ngwite wikiro wega kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chukegamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Iboya Martin Mugambi no ntobori boti utugichokera na ntumbiri hirachi tukinyelete methene tuyambeto kumane na kiuria kira tukurete ntukwerware akiwa kuwa hiyo haiwezekani Kasongo anaenda nyumbani wanta Mureithi kumanterechi ya Kenjai. Mikutano ya MPs wa Meru haiwezi badilisha chochote kwa mwananchi. Kwa kuwa Hello Wero Mwenda Smith MPs wa Meru wanafanya kazi gumu 2027 bado akiwa kuwa ni Isli kumalare Egembe North na riwa michemanio tena oguni kiemokari inyanini kuongeo kuwa hiyo iwezekani hiyo wanasema Elwero TV wananchi wameamua wanataka viongozi wapya wenye maono sio midomo tu. Mikutano haitabadilisha chochote.
ni majority kumanterechia chenge Igembe South eta nambere na kwaraniria batu kulokira namba yetu SMS ni 23578 na twatiri tukuthoma gichokyo yaku kumania kiure yetu kira tukorete ntuko ya itwari atonekanya kunogo kanini nduto chokera ni ya kikundi kia Antwarume kumanterechia kionyo na kadhiri abrabe yete amwena kuambirira kwiringa je kiyokulokera table banking na kinya kumethia mbete ya kwanda hibo kienda kumenyera rera nkuloki nyuma ya kaitati kuraya ugeta kuraya. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorire goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe momero akiuga murojo na inchoni okuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Jumbo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733 570 530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 00.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549. Tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Hamwezeni wait? Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Ngakuwatu ageni orengi na nkatho cia mwanya nontu bwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu twicokirani ati ikundi kia antu arume kuma Kionyo na Kathiri wa dini ya Bothogochi West bambiriretie mubango yo kuringa jeki kana yo kuringana jeki okulokira table banking na inyau methia bwambeo chemete ya mirangi enjira yotetheria kumenyera rera ikimurimiwe umeoreteri kome kinywa. Akuru iboriritie muno kinya kiri motedio jaraje na thirikari kana ikundi ria bingi bitebya ke thirikari no ende bobo ibochenche twene kiama kimwe ya akuru aja nture Kionyo Kathiri Abothogochi West ndene sentimenti batongeretwo ni mwalimu Rarama barabara na kiama kiao kya kwaraniria na gukaniria nkoro yambanirie na idea ya akuru bantureje bakarende bona akuru bakwavere indo na utuba thithairia affirmative action cijake citegete akuru na youth ana nde akuru bo bati gwathe no keya kuria raisi akuru na nibo bokujanga mono no ntu tu baigua no akuru baba ibachemanagia rimo mweri abakaitha kamuthitho katiringi 200 omweri ona kinya gukobithania na njira table banking ato tutrima na orimo mweri na nde tugeja 200 tugeka au ugorora umbi no arombe ukaromba kinyagwa na nde ara karaga ukuinyite gakuinyura na nde nije nago gacokia gantu gakuru na twera na akuru ntu bumwe bubuthu ondo te mukuru te munda itanda nkwa 12 ontu kwa kweja kiatho ne njaru kwai ugona 200 ya kweja kiri michemanio yao ibonere kubati ikuthiria miti ya mipau ira muno kaingi yandi etene na miuro no bobo ni ugwati kiri miuro yetu igatuma miuro ikawa na bobo bomba kureto ugwati kiri miaka keja kuchokia miuro yetu aretwire thine ra nene twandire mipau mauta mwanka muro ndene
miguro yetu ewa na etona utumba kwera muntu ateme mite ewe ile ndia yejera ya mirangi no ntwa compare varie mirangi economic varie murangi more than mupau mauta are mwalimu murangi na mupau ri imotejwe kojwe na mobatu mono no mupau mauta iroko na mpau murangi jwe na furnitures jwe na tiles to ya toothpick tiga hinko tigo windi ni irio ya ng'ombe o tigo mbogo cia karana mirangi ne nonto bwai tere to mato shuti to very nutritious kere ng'ombe aya ina kinyera yetawa babu 3T kachai ka babu so ina kinyaba rio ke mwana ndamu tiga ou akinya wateto nyani mono to kora nkima Anthony Aweru TV muremi uri ume na kome kinywa. Njaya mututigi Stephen Mweti kumanture ne jakaloleni ne kuromba thirikari wamwe na antu bange bawendi weya obatetheria kurita mwiri jwa mututigi nyumba yakwo onto borabo baremete buruni onto bwa wachia mbesa bare athira wichomia kuringanira mbecha no tethio bwaturi na chore na njira ya maketha endo batiombete kuoyania mbecha ichi kireke onto botirete mwiri jwa yoriere mochare wankulukia mwiri ibakrombo tethio inya ukinyanilia kithomo kia na bamututigi barabonde barenja kumania na bawachia besi Dennis Bogendi na andikithitie kiriro kia njai. Aturi bati baitegerete na metho aki na kuwata nthia ciao irure mwekuru ntigwa arisi kuyai na anabawe mugwanja tore ni akaroreni Anchenge kigoya ntobochio igembe South nyuma ya gikuo kia mukuru wawe na ithe wabo akomiakana ta Stephen Mweti ure murijwa we yuremerete mochari gitarira jana bagitie ugitebwa mbesa cia kujurita tonto are gukinyite kinya uteri bwa turi buringanire bunde itantanta iriene onto bakurombo tethio ni mutanosia twene tuko nyinge muno muguma evita hospitali kuma 25 mwanga thai twereti usemanya kamete utiege ntugeomba kuwatikana kinya nombi twereti ototirimana bira bironeka bikara mikura kinya gasai mwanga thai wale tuli hata nkulugia tariki 10 ni ombe asite kwana siringi ngirisi onekanite ende twina thina na twina itukwenda utethio itukukuromba mwesimiwa ngabana mwesimiwa mutuma ntwethingia tulikane to mwembe omwiro no kuma baba mathina tuonete ya mwiri yo mutanocia yukoria sibitari tafadhali ito tethio tuyuthike no kinyana baba bona kaburi kethe mwiri wa batu turaimbia sikurita nao na tukariwo na nyuma na mbere ta gwembia cio tukwana na ina yandi yaume twayutire nau tariki 25 na monkera thaina na yuri ngavana inkuromba tuthanire mwiri yu au njenero yombe okinya kinya tujuthike tuona kinya kaburia ndenda thuro ndi chamani lakini kuma ntuye kuthuro ndi chamani antu bingi muno bona ki baruche chathoni kuma ndi chamani tona ga tukingi yaki ndikurangirwo ndo mwekuru wambira we na irwe ni burecha na yu murimo wa sukari na mpio ne mwatire ende mukai ndauria ndire mantu ya na yetirire iko mwekuru atukaria tukunyinge mwiri wa mukuru wa Stephen yetari yo jutero mona mocha yuthi kware mwekuru wengwa no ka kumia ri mwako lapsia kawa Umiru nawe augire moni kinyuru ationaga kimwe tebo bunka kibwa mbatite njaiji ana bongwa baririkana batithomaga tontu bokia buria bugwete njaiji kimamo na kinyabia kuria na gwikira no thina thinene na antu bawendi bubwega abakuromba gutetheria timongera thai ata no kwenda ina batutetheria kinya bauma mucie betaginya cukuru kana ona bo atosaindia abo kanyumba ikamwe turara nana tuombera ndinana githumba ndinana mwanja cukuru batita tukari wou
nya kiro kyango ai anaitolina benjau. Dennis Mugendi, Weru TV, Tuleni Akaroleni Anchenge, Wandini Akigo Yantobochio, Gembe South, County ya Meru. Orembura yetete ambreno kuyerwa kariba rombi kwethira betumira kanya ka kuanda miti ya kariba irindiro wa dini ya Thangatha ibamukirete mbeo chia miti ya Mbokandu na inyankandania kuma kithirikari ya kaunti ya Meru. Irombare kithirikari kuongela mbeo chia mpempe na inya mbeo chia kawa bakiwa imirabibi bwitha kia boya munori erene riantere ya bratutariri mwandiki wetu Andeto John Biga. Warira mbura ithiete na mbere na kura ntere mwanya mwache Kenya na nto bakiurwa kumitumira bwega mono na njira ya kwanda miti enda kari na aturi bakuma ntere cherindiro gondi ya Thangatha tigana central gishiko bunga tigana is imunya ko munene wabo munthi nyuma yabo kwa mukira miti ya Mibokando amuna mikanda mie kuma kithirikara kaunti ya Meru era bakuwa bakanda na ekabateitho turobo banyumani ito chokia nkato sana no tubwa ngavana wetu mutuma kona iboya ya umbe oto amite kwa uto ina nkatho muno nonto ya tutethia na inya Mibokando ito kwenda kwa wana wingi ngocokia nkatho nonto bwa mutuma kuthuretera kimera yake atureterete mburene tukianda ingwitikia ya tutethia nonto ni itari nene ingabana bathatu bakulugite lakini utegi nto twareterwa irindiro wa kambo iruaga nonto bwa mheshimiwa CSO awetwa Kathono na nkoroki mono na Thangatha abasoni turima into yabi migandania na Mibokando tubanga bana wetu Murungu na tutetherie turona ngabana mwega mukiri Murungu ukwenda utethia Meru County na bati tukona tata tukakuma kimikandania na kinyambe wiretete na mbere yetu ya itukona no tuchulikira njire na inyinge na itokuwa ibwa ya Murungu eta na mbere no mutharima ni tukumenya areta inya miaka nkoroki ewe kwirwa tutamu turenda aite mwanka Murungu emutethacia no nti muntu tukona na maono ya tutethia bado tebi tuona kumarira ngabana oronge ari kuo tebi tuona kinyambi tutura tuiti cio kwanja bate kuma mikindori ari atumeneretie atukuwa imete twitete kwanda ru ari mete twenda ru mbesa kithumba na ru tukuona yotheri ira twainga bana wetu nara muno gwakaria barombete thirikari ya kaunti ya Meru tongorere tu gavana mutumanto ithingia utigira na kubaririkana kinya na mbeo jingiri tigerire ompempe na kakinya kawa kenda bakathi na mbere na kwanda ibatethia nontu guntu kubethagirwa bare arimi banene ni kenda endelea ututhwaniria aturetere inya bingi na bingi mpempe atuthwaniria atongele nontu igita yari na turima muno na kinya manto ya ngirikacha twailwe sana turitana webira bibati kuendelea ni kenda na area ya Thangatha yumbo okura alafu inya kaoa tafadhali tumuromba mheshimiwa wetu ete ato inya kaoa kenda no katutethatetia no tukaoa ikathirire muno kawaterwo iura kwa ito kwenda kaoa enda ito kuromba ne romba rena ni nya kaoa tureterwo boto ana ntumite tukwa wathere inya kaoa ito kwenda ke yake yoa kenda inya ko twa wathere e reporter na cha Weru kuma ntere cherindiro tigana centro mbeta wa John Thiga. Aremi ba Mbokandu muthemba ywa hasi balio ibatariretie kuria kwanirwo koni uteanilwa ni rwangiro rimi kaunti ne Meru bari wai bari ari muno kona thirikari egeta kura mbeo Mbokandu ome ya kaunti na bena mbeo inji ana chine gweta bakiwa unto boy bobo nangete nkoroboro barenda thirikari kwa iteyo aremi ba mbeo ya Mbokandu bara be kaunti ne Meru na nyo baringa Jeki ni unto kana nto abo kwethira bageta ome ya kaunti ya Meru kwethira bakiringa Jeki arimi bakumantereu bari arimi na umithia miti ya Mibokando muthimba jwa as kaunti ni ya Meru ni bathuri mono ithirikari ya kaunti ya Meru gukurukira ngavana mutumanto ithinkia minister urimi na kinya wa biashara ni kiria bathirite ikugura miti ya Mibokando kuma kaunti ni ingi na gutiga iji yumithitwe ku Meru untu bugitaritie nkoro ciao gikacha Reverend Karo Trade na waziri Gatanguge wangingacha nkamuria atire bwana waziri Gatanguge neka project yenu yita kworo aremi barabe Meru County kana antura bangi betera bena nasari siosia mite Meru County kana kayite obokeria nonto nyeke thito kwa toya ne mite nanto batetheke utomba kwa boro nasari cia Meru County nonto kuo
babu bote to bokora mete Murang'a bokora mete Njembu bokora kwena nasari Ciemero County kwanza kwa gavana musie kiego ya Ntobosio ward kwena nasari yao na nasari na mete very qualified na imenti kwena nasari ingi tiane kwena nasari ingi ene nkori atire my brother gatangugi my dear sister Karo nikapo weta kura mete na ara ingi boke empower bakathirani asara kiri baria baumithĩtie mĩtĩ kũ Meru na baita kiri atongeria baka ibathirikari baria baretiri kũgũra mĩtĩ kaunti-inĩ ingĩ na batigĩte kũ waziri bamũtuma ibamũithia na inya mũno no advise Reverend Karo no advise Minister of Trade no advise Minister wa Agriculture ate no bori boya pure resources cia Meru wiki Embu kana wiki Murang'a muntu Murang'a twiri ake yo tore cietu nau kwene ikundi be youth na cooperatives na kwetu embe na ikundi bika byo yete loan na ria boya loan baka graft meteye ibaisie at least nyethe akatote the community ito create kinya ngwe kianto baraba ko graft na ke baraba nge bomba ko thaba kiritangwe kinesari ikietu minde no robo nene non tore beira konte kanjeria ko distribute mete ke bomba kiliana sarira Ciemero ibo matokero Murang'a kenda buthithia billion cienu Karo na gatango geru areba etete brando injaro baka nyumba inene sana mangoroba lakini mwana orora ndikina sarira Ciemero ateona nyabya korebya korea ateona nyanguo ateona nyatse byonko abokando tuweta kura abokando na rembu nonto medature na rembu chuma medature na kalemete na rembu chuma na kombo abokando yo kura marembu yo yanda na okura yo gateki myaka 5 yo kura ginyenda ko with research na abokando sionda ya nete Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Thirikari ni ambĩrĩrĩtie mĩbango ya kũbwethia rũthingo rũrũeyara anto bagĩta kuona no kũngwĩra mashujaa ba Meru. Rũthingo rũbangirie kwathũlwa ntere cia Upper Hill Nairobi rungura ngwatanĩro ya rwang'i rwa Untwĩre bawatanĩrĩte na Kenya National Library Services. Mwandiki wetu wa Ndeto Rita Mwaniki gatumenyithie cio na njĩra ĩkinyanĩrĩte. Thirikari nene iri na muvango wa kuthondeka vandu va kuririkanaga andu aria macenjetie bururi maundu ri mauthi wa na mbere niguo kumaririkanaga na kumakenerera na wira mwega uria marutire. Ino ni kuringana na PS Umir Bashir wa ruvonge rwa utonga wa gitene alithini wa University ya Embu kuria kurena mambura ma gukongwira muthenya wa utonga wa gitene. The Kenya National Library Service is planning to establish a hall of fame at the Sanaa Center, Maktaba Kuu, to honor and celebrate Kenya's literary heroes, the men and women whose creativity has documented the cultural, historical, and linguistic identity of our communities. Wauguo Bashir ni orauga thirikari nene ni marekirira makiria thiomi ngurani iria ciaragwa tene na iria ire na utonga munene wa andu a kundu ngurani bururi-ri. As the State Department for Culture, the Arts and Heritage, we are committed to revitalizing indigenous languages through education, together with the State Department for Basic Education in schools, primary schools, and also documentation, promotion of cultural industries in marginalized areas through access to markets and infrastructure, protecting heritage sites and rituals that hold meaning of minority communities, supporting academia in research and documentation, and lastly, ensuring their active participation in policy making. Mwenari wake, Vice Chancellor wa University ya Embu niwe Professor Daniel Mugendi, ni urauga ino igateithia kuongerera aceri andari na nja ya bururi kumenya maundu ma tene ma bururi wa Kenya. I am very thrilled, especially the fact that we are going to create the Hall of Fame. This is something that we've been lacking in this country, and when I go out and most of the places I like visiting when I have an opportunity is those museums and halls of fame. That's very good idea that we are going to have one in this country. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri.
Weru FM ni watanirete na kambuni ya Betika kimwago jwa kuonwa kwa mubira imwe kwa imwe kienine kinene mambura ya boithikirete mushine jwa Kisia kariba kithirwa na kaita ke ya kuirirwa mubira atika Manchester City na Liverpool ya buratutariru mwandiki wetu Andreto Prince Ken. Weru TV na Weru FM baguatanirite na kampuni inegwetere ni Betika ibarari na ndiunga ya watch party na daraja 2 kaunti ya Kisii. Kama unasema weka mikono juu na upige kelele wewe. Aya. Mungu choka na chibi. Bagi tamburukiria kariba Kisii muthako katika Man City na thaka Chancellor tacho Liverpool. You mentioned it not so long ago, Andy, 1-0 can always be a tight lead, but this is a different story. Scores 3 minutes into stoppages. He knows where Docker is. What's the feet again? Just a little slip and sits it onto the right foot, and I tell you, that's for accurate. Na kariba kaunti bakenerete gutirimana na kampuni ya Betika na kinya mwandiki wa Nteto Weru TV ure ni MC Tash bagwatanirite na MC Gili na DJ Yati bakiba unanga mbaru na ikeno Tuesday, but I'm on a Friday, but